Icyegeranyo cyeruka gushyirwa ahagaragara n'ikigo cyitwa Public Health England kirerekana ko abantu bakomoka muri Bangladesh aribo bashobora kwandura vuba COVID-19, umubare w'abicwa nayo wikuba kabiri ugereranije n'abazungu bayanduye. Abashinwa, Abahinde, Abanyapakistani n'abandi banyamuke bakomoka muri Aziya kimwe no mu birwa bya Caraïbes cyangwa se abandi birabura baba bashobora kwicwa nayo ku kigero kiri hagati ya 10 na 50%. turacyagerageza gusobanukirwa igitera buriya busumbane hagati y'abantu, kandi twiyemeje rwose gukora ibishoboka byose kugira ngo tubimenye kandi ikibitera kiveho. Ibyatangajwe muri icyo cyegeranyo bihuye n'ibyatangajwe n'abashakashatsi mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Finland. Ntabwo byagaragaye mu Bwongereza gusa, muri Amerika abirabura, Abanyaziya n'abandi ba rubanda nyamuke bibasiwe ku bwinshi n'iki cyorezo. Hari igitekerezo mfite kandi ndifuza ko cyumvikana neza, abo bose bashobora kuba bafite akantu bavukana gatuma aribo bashobora kuyandura vuba. Abandi bashakashatsi bahamya ko impamvu zikwiye gushakirwa mu busumbane bw'imibereho ndetse n'imigenzo y'umuco ya buri wese. Hari urwego rwa buri wese, uburyo abantu batura bacucitse, ababyeyi babana n'abuzukuru, no kuba birabura n'Abanyaziya bakora akazi katuma bayandura. Amera Wan ukomoka muri Pakistan yapfushije se yazize COVID-19, avuga ko imigenzo ikurikiza imico ariyo yongera bicwa na corona. Hari aho usanga abavandimwe batuye mu mazu atatu cyangwa anakurikirana bakaba batarabonye ko iyi ndwara ikomeye bagakomeza gusurana. Nakubwira ko nk'igihe leta yafataga icyemezo cyo gufunga imisigiti, hari abantu batumiranaga bati nimuze dusengere mu rugo kuwa gatanu. Abirabura n'Abanyaziya kandi usanga aribo bakora imirimo ishobora gutuma bandura iyi ndwara nk'erekeranye n'ubuganga. Nk'urugero, abirabura, Abanyaziya n'abandi ba rubanda nyamuke bagize ibice 13% by'abatuye Ubwongereza, ariko bagize 44% by'abaganga. Twasanze Abanyapakistani, Abanyabangladesh bashobora kuyandura kurusha Abashinwa n'Abahinde. Ibyo rero bisobanura ko nta uvukira kuzandura virusi, ahubwo hari ikibazo cy'ubusumbane bushingiye ku irondabwoko. Iyo ngingo y'irondabwoko ije mu gihe hirya no hino ku isi hakorwa imyigaragambyo yerekana ko abirabura bafite uburenganzira bwo kubaho. Ku byerekeranye na COVID-19, abahanga bavuga ko hakwiye gukorwa ubushakashatsi bwimbitse mbere yo kwemeza icyaba kibitera. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.